Hello guys, welcome to my vlog. Dit bago ko lang magigising. Charot. Tapos guys, kan po kagmata, gikan ganiya itong nag-vlog ko. Tapos ko share. Guys, ko sa mga pulis. Maganda naman mga pulis. Happy belated happy festa sa Barangay Fair 2. Yes guys, manapis na dyan sa Fair 2. Guys, ko sa ni well soon charot na pulis charot. Wogan. Yes guys, welcome to my vlog. Salamat guys sa share. Salamat dan salamat.